Tegeri wa Meru TV ne thaa mugwanja cia thaa iri ntuko Jumamosi tariki 31 bobo ni kugani ntuko ya muthia ya kurikia mweri jwe 5 nikiana twithira tugitonya mweri jwe 3 na withire ntuko kana mwaka junde tariki 1 mweri jwe June nthiguru ya Kenya twithira tugikunguira ntuko ya Madaraka Day bobo ni kuga ati Madaraka Day lakini kulingana na watho burabu ithagirwa bugikwa ni thirikari ntukweze kwamba gwikomonka ntuko ya Jumatatu ni wirigiro bwakwa nwithire tore na ntuko njaga na nkuruki weekend yakune tetana mbere kwagira ngugwa togeni twithire tugitakagira ntere ntato cietu uracithire tucigitana mbere kuma maturene gwitakire wadi cietu ndene icigo bunge kiri county ome county na Kenya ome nthiguru ya Kenya on bambetaga Dennis Mutumo Muthomi iji ni ntato cietu cia Meru TV thaa mugwanja. Tuambirie na riboti yegie kuchani chegi siasa na moromono chio tongiri na ntere cha Tharaka ni ara munini wa governor wa county ya Tharaka Nithi Nyaga Muisraeli na chumirite na komeneria bonene murungamiri wa wadi kana MCA wa wadi ya Methero Nevat Kenuthia ni bobo ni nyuma ya MCA ucho kuga ati wadi ya Methero itithiritwe gitengerwa kigina kiri budget ya mwaka jwa 2025 na 2026 munini uzo wa governor akiaria kanisene mwentere che Methero na ugete ati mantu tata MCA Nevat auge ne mantu ja kureta mpatho katikati gakari bawadi ya Methero na nkuruki kureta mpatho katikati kao na atongeria ba counties uzo ne ugo karikire uge bobo munini wa governor ndene county ya Tharaka Nithi. Nyuma ya MC wa Methero na Avatikenuthia kuga wandi ya Methero etipeto no ambikire mbajeti ya mwaka wa 2025-2026 ende munini wa gavana ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Nyaga Muisraeli ne bumirite na gukanukia miari eno ara ugite we atitigiria wandi no iriku irega kunenkerwa mbeca ndeni ya budget twika wondi yetu ya Methero igwatite budget thirikari ya gavana Muromo Njuki na Muisraeli 0. Ndena kubwera Kristo na mabonda idetio mbere ndaida pese karetu no dote menyalo halo no kwa atakando ngamamerani mbesa ikigawa kutuga kwa wondi ya maya kana ya Tharaka kana ya Chuka iga mangombe ya kwa taziro kweli. Praise the Lord. Totigeni ko njiria ntolo mena totigeni ko saiki antu muntu ne rome budget we na elewe Muisraeli akiuga wandi eno ya Methero nenenkeretwe milioni 39,500 kiri budget eno ya mwaka wa 2025-2026. Rwanda mani rweku tumemwekea 4 million mtengeneze inte. Deini wa Methero tumemwekea pesa mingi. Hata hapa ke wa Timba Center. Ndo ndiko na gweta into jio ndo kanidai. Tuena Timba Center tunakaa mwene tuene gangala bonde to tuena Methero ya mukirite 39,500,000 kogu te zero bwena yo kogu wera ni miscommunication kule ganga yaro ina milioni 3 ate aneto kubekira lami yonka ni ya 60 million. Ara ende muthiani Muisraeli augite MCA wa Methero atithiaga micemanio ni kagita karambeca ikugaigwa na ikio gitumi atakumenya bura budget ikari na ningotigia ntuko uno turonda ilibatetwe assembly ne betete OCCs bari gotimana MCAs omuntu ateta kwae bura kwena budget ikerwe kari kwatuka number 1 otekora mbesa ikwaririgwa wena ukadigeria ukamenya kweli utemenya kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Marambi ta murimi wa Mbogo. Enkatho cia mwanya murimi wa Mbogo no ntuba riboti utuchokere kre county namba 12 iria ni county ya Meru ni aria ni kuonekene nkuchanio chigita na mbere na aria ya Ruterero factory ya michimikuru
aranandi Rais William Ruto amuna munini wa Professor Kithure Kindiki ebethirete bakirombo gutigira ni bagutonyera na gutetheria uchonkuni bura bwitithitwo na mbere ndene ya factories ni uchonkuni bura bugwirikana buritithwo na mbere nikenda kumenya uria utumiri bwa mbecha bwithirite bugitumirwa na njira iria itikubatara kuringana na bomwe baremi eba mitimo mikoro factory ni bethirite bakirombo thirikari nene gutigira ni gutonyera na gutegera uchonkuni bupo nikenda bukathithwo na njira iria kubatara nyarago kurikana kuri na bomwe bantu bakuheria kinya kuria kana kuriana nikenda uchonkuni bupo butakomba kwithirwa bugitithwa na njira iria ikubatara. Orere uchonkoni bwitete na mbere urira utumiri botho kuma mbeca cia rimba mayani factory ya mici mikuru na ndi momba arimi baichumirite na kunenkana mukana bakiwa thirikari ne wakanya bwithe uchonkoni boya mwanka barabena meye bethire bagikirwa mpine orare mbaba wite batetale kumba kwitha akiwatana nerekethe baraba kuringanithwa na mbeca cia murimi bakari batirwo na kioto ndiromba antu baba ukua kuotuku wachieta kanisa ugachieta ngurupwe anga uringanire arimi namba bou butebwa ntikwenda untu bou bubwithika murimi none haki yawe mbere ya kwaria batu tutionete bitu kwenda utingwataniro atu thirikari atubwira alieni uma turi wa president wetu Ruto na Kindiki nibeye mucumukuru baelie uma haki ya mwananchi wa mucumukuru bila kuthetera batu ituka tukuromba riromba na twecokia kinkatho kithirikari yetu nete bwaya bura yitite netumire CS ya mucumukuru na ilia bukari andamba kunya bagomba utangira baba yita bakenda batangira mantu yau tuina yo mwanka thai inya batu tubwena na itubwilelete tikatumami na itukumenya burio na nontu itukumenya burio tukengana na babwe mwanka ntukwe mwicho nkira antu bara bonthe bakuguma na mbeca utuku na muthenya nekenda bariyere mantu ya thirikari thiete ya murimi mucimikuru itubamenya na itubonya itubonya no robone na muno baketheri makanisa ya kuatana kana chore bangabana kana chore bamweshimwa kinyore ku beta kuriyere mantu ya thirikari thiete ya murimi mucimikuru ibero atiri tutibareka mwankarera kie murimi ekoneka na twina robone na muno reka ngondu twatumire twatuma nkoro kie ngondu era mainde 10 mwanka kie mucimukuru yoneke na tutuserenda mwanka murimi mucimukuru one yakieke kuria njori yencheke yetu yonthe atiania atongeria bara batongeretie njori inkubauria bakaretie tiania yonthe ibalelie kinya murimi omayani rira akinyelwe bethire bemwe ya aki nonto njori ena aki yakwa antu bonthe nonto itwiciete mwana imamira itogoria njori yetu antu bara bonthe bakothurana ikundi batu kuyukirwe taria ni arimi ba kinya gethe ingondu bakwithia njori yonthe ni tore itetheria arimi ba Nkuruki batumite mpitokiri Rais William Ruto na munini wake Professor Kithure Kindiki bakibori bekinya nkiluki mwanka batire murimi agomba kwithirete thokana mbeca ciake jomba kwithire gicoka nimbie kwendelea michimikuru tu murimi atikuona mbeca untu boi tuonete thirikari ni cikumite through president wetu William Ruto na deputy president wake ukolokera mweshimio wetu katutu makithirikari eu wera president batu tucokia nkatho nyingi muno arima michimikuru na kuirwa kuonana muno no tuonete mukono thirikari na weru bo thirikari kuma eu kumira mantu ya through president wetu na deputy president ituonete weru na murimi michimikuru na kuba nkoro yake kiriuka na rare au kwathira buru nontu tebio arairegerete muthia nontu enjie mwe kwa tarik 27 murimi na orerwa ni antu begerete reflect aturu nyandamu na murimi anakirira ko tugate naki na mayani achuni mbeca kithumba atuchiona murirana betu barinja bakuthina murimi araura aturu tharike na araga kinyaki president wetu William Ruto amwe na Kithure Kindiki na PS Rono twamwira na basukume abarete ara mucimikuru nikenda arimi bakomba bera thina cio nikenda tukomba utetheka unika ngugutuma mpuru nkimwira nete kwa Ruto na mwire mantu yau abwithiti mantu ya meya na nendelea kubwithia yau atuthiatire batu turi arimi no mwire 2027 batu tumwete turi arimi kuma bamba tu bamba ituguthikira na tukaigua yarinde thai obichi na mandirector yau itukuigua na kuonthe ikuinainetwe na ituguritwe katukuga atiri thirikari ya Kenya kuma ge president William Ruto
na deputy wawe Kithure Kindiki katubacokeria nkatho na tukauga Murungu abatharime sana no tubakuona murimi bahatwe tutina bakuga ituga tutuma wonia kwira mweshimiwa Mpuru ari ito twaririe na president na deputy kinya bakenda kuya muci mukuru ntuko ya royo baite murimi na tuka murimi abaire thina yongwaire kuringana na Kanyoni Mutoni atuchunkoni bwete monki nerekithe batantha toma na ntu bangi baile ibarekite utontorechaniro biko DCI kendo chukuna manto ige factory ya mechi mikuru. Nkiripoti na Meru TV kumatiane Bechata Msimoturia wa Thirinja. Kuma ntere chetikania twethiro tukiringa gataroge tumwe ko twerekere monka ntere ichia South Imenti ni aria achiari bachukuru ya primary ya Rwampo ni barombera kwithira bakithithia maandamano muthenya jwegoro arakinya barombera gwitana mbere na kuinga murango jo bichi ya mwarimu munene nikenda Daniel Ruito uranwa mwarimu munene wa chukuru ici atikomba kwithirwa agitonya ndene ya obichi ni arakinya bamenereterwo ngiro kithomo no ntubo kurega gukinyaniria mendekithia jao ja kwebiria mwarimu uju ndene ya chukuru eu ngorokia cheri baba ni bonekene kinya kumeneria mujumbe wa South Imenti Dagitari Sandra Kamwiti nikiraba kuga nethiritwe akirekeria kithomo nteriu cha South Imenti na bwacha liba chukuru ya Rompo irere wandine ya Mitungu kiri gicigo mbunge ga South Imenti kinya muthenya jwa narua ni baumirite na kuthithia maandamano kwa itaraja ire nyuma ya mendekithia jao kurega gukinyanira batu achiari ba Rompo primary we are frustrated tumechoka na Ruito enough is enough thina tukura Rompo kama walimu wetu ena mbeca nyingi ile ikumakirira rasilimali cietu aja cia kumathira anene bawe kuma heguru mwanka nthiguru na izi atogwa turi aciari na ituku ya ijiri utige ntu tukwenda kaira na mwarimu waku mucure cukuru enge karugure private school Ruito gagagita atia iromba riao ni mwarimu munene Daniel Ruito ithirwa keberwa cukuru iji uria bakuga na atumirite buthuku cukuru iji na kinya tonga ba cukuru iji mwarimu kuma kwijaja munda ya cukuru yothe tutemenya ko rathithagia ona kamete ateberaga bo muhora thithagia na nyaciari kamete ira ethuri iracine ateberaga ora athithagia manto kebi yake halafu muciari eja kuria kioria amucautaira ko ofisi akenda muringa rwena akamukomesa na akamwira jokiana baku we toka ngakwa transfer wikiana baku na arokenda njira ntuku ya mbere twaromba thirikari tuthikire imanto ya twariritia ya gutumirwo bici buthuku ana betu gutumirwo buthuku miundene na kwinyangwa resources cia cukuru makara no kumitega gutemwe kenda igakagwa makara cukuru bayalasi tulitwambia cha kugura ngo cukuru oyeje na kenge twajoge tuga mwarimu no ndurera jira tunyana meoria na ethete cukuru ne yawe na kora arimu bange kubonia ore ngenti batu tuga Ruito masti ngo nkurukia tiari baba ni baitirite mujumbe wa South Imenti Kathangu thio uria bakuga kinya nyuma yao kumuringira kura nyingi muno na kwa mujumbe wa gicigo mbunge giki kithomo ni kithirite kigwa nene atu tugwatere no ntutukure maburu Sandra Kamwiti atu tuthikira batu tuga Sandra Kamwiti masti go mujumbe wato Sandra Kamwiti na mami kirasine tonto kuma to muchakura ate tuthikagiria kuma to muchakura na to muchakura ira Rompo aja ate jago toria no ate bwendereaga atwirete nyachukuru ekethare paradise kinya wango torana jaba gwatanireta nao torana jaba gwatanireta na Ruito ko kinya wangwa nero no peo bengi na ntuko ya ijiri ya kuandamana kathirikari tina metho Daktari Sandraki una macho Kadhuri Moronge una macho kinya bwana Ruto tusaidie Ruto tusaidie kitona baito na vile Dirikare tolikeni na bazwe nkerekia buru onto ibobo nkerekia tokandamana mwanga Jesu asoke tore amwasiari tokandamana mwanga Jesu asoke ndakuma narua maandamano ya nduko sionde mwanga mwalimu hete koteko nova godokera no tuko kabisa mweti Shandiraki nawe ndare campaign oku ndarere aja gutarithia kureku ntigite mukuru kwa na mwana kwa nyomba turenda kwira narua
wethere wije one term is constant. Na tutiko thura kaire na tutiko kwenda maendeleza ntorote vivetie gotengo gya kutokuona ngogya kuno gotindaga gochaina mantote kumenya kothikaira garuto okanyiria kiu gya kutwena mpara orokinya mwanki nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Nkatho cia mwanya Jeff Wagituma nonto bwa ripoti yu tugitana mbere ni ati mujumbe wa gicigo bunge Getigane East Mheshimiwa Mporo Waburi akiaria muthenya jogoro kagitene karara ari mugeni wa gitio ndene ya cukuru ya Kaiga Secondary kiri Mambura jakwejana iye wa Mambura jara jethethawa o mwaka none ni gukenera kwawe nonto bora kithomo gitetana mbere na gukira ndene gicigo bunge kiu Getigane East kuringana na Mheshimiwa Mporo Waburi augete agetana mbere kwaraniria na arimu na endekithia bangi pa kithomo nikenda gutigira cukuru chonthe icho gicigo bunge Getigane East ni chikuthithia bwega kiri manto jegie mpumi cha magerio. Welcome mheshimiwa, ni wale waiting for you. Pamoja na mimi tulikaa chini na walimu wote tukapanga vile tutainua elimu katika Getigane East ambayo ile mbasari yenu ilikuwa imepotea kipindi cha miaka 5. Mporo mtu Waburi alitafuta na kaipata. Tingere mpeni ndipo mleo. Ile mbasari fati sema kwamba wewe mama, wewe mchazi wewe, bora ujache ile karatasi. Na yangu Situmani naileta wapi? Siuleta hapa. Yangu Situmani uleta hapa. Ndakitembea shule zote. Na mkubwa tunashukuru kwa vile umetufunza na vile umetuunganisha katika Getigane Center juu. Kwa sababu ukiangalia Mikidre Ngauzi wa saizi imeinuka zaidi. Kwa sababu yule mwalimu yuko pale ako na haya na watoto. Angalia kule kunaitwa Amwa. Saizi imeinuka zaidi. Angalia Kaiga. Hata ile makosa imetokea juzi hapo Mutewa. Hiyo sio kusema ni mtu au mtoto alizoma mwalimu, hapana. Ni makosa ilitokea kidogo. Lakini tumepanga na mwalimu mkuu ambaye yuko hapa bila tuweze kuinua shule. Amen. Na mimi sina mengi ya kusema, nikisema kwamba lazima tupendane, tusikizane kitu kimoja. Watu wa mdomo na msikize. Watu wa mdomo, siasa ya mapema tutaka katika Getigane East. Mtaka siasa ama ni maendeleo? Maendeleo. Siasa ni maendeleo kwenda. Sisi hatutaki siasa ya mapema. Sisi tunataka maendeleo, kuinua elimu katika area yetu. Sisi tunataka maendeleo, kuleta maji katika area yetu. Sisi tunataka maendeleo, tujenga mabarabara katika area yetu. Na ndipo nasema kwamba asante kwa serikali kwa ile kazi ambayo wanafanyia watu wa area hii. Ya kwamba tumepewa 3.1 billion B ya kutoka Mikindori Kunate Kativine Road. Na ile balance itabaki. Nitaongea na control nimwambia kwamba kuna shule ambayo inafanya mzuri katika area yetu, Akaiga, ingiza alama hapo. Kire ripoti ngene ati kiama kiamba sinikiugita gigetana mbere na kugwata mbaru thirikari ya Rais William Ruto na nkoroki munini wa Profesa Kithure Kindiki agiteno kiau kiama giki nikiugita kinya gigetana mbere na kuigika na kugwata mbaru thirikari ya county ya Meru iretongeretwo ni Governor Mutumanto Ithingia bararitiza za ntuku yegoro kagitana karabara na muchemanio jwa ankiama bakiama giki arabarombere gwetana mbere na kwaria manto kathumba jegie kiama Kiambase. MC Mwitonga na arakinyerikire mucemano jojo na gutobangania ripoti una njira intariro. Turi kiama Kiambase na itu kiama kira kiene nya mono ndene Meru. Na itu kiama kira most organized in Meru. Kinya babule nzo press. Ibu turi kiama kingi kiriku which is more organized than the bus in Meru. Kwa watu tu ushitikia. Ni watu kiama kira kiene nya mono na kiama kira ikomba utetera interest ya Meru nkuru ya mabinge bionde. Gikaigika na gusupport thirikari ya Governor Mutumanto Ithingia ari Governor wa Meru. Tau twarikania underegis. Atu na Governor ongi. Na tuga itugwiritio muno thirikari ya Mutuma sofa ni kureta Meru amwe na kwithwa kwina okiri ndene Meru na ndwaira nyingi irethairo ire Meru
iciethiritwe ikiritie muntu ondu ano tukwona agita marombene thaiji na ibanga na nturo na inyacio nturo iu na ibanga bigwa gwitacho maromba je ibanga na nturo tutajona itukumenya yagakomeshwa na yakathira. Resolution number 1 batu ni supporting Governor Mutuma aomba kundelivera Ameru nonto kiama kietu kia mbasi ikethirite kirwamite mwanya ene kona Ameru baina leadership wenjia na Ameru bakomba kumbenefit na kiama kie bila kethirite kia advocate kitongoretwe i party leader na tongoria barabangi ni Ameru kuona maendeleo. Kiama kia mbasi kiwiki kitete ngogira nene muno ya gutonya thirikari ya Reverend Isaac Mutuma wantwithinkia ai ngavana wa Meru. Kwa thirikari iu ni thirikari mbasi. Thirikari Mutuma ni thirikari mbasi. Na tuteranirize na tubara bangi bareta wa momo na ni undo bonde barabara liku ende turitara batwe thirikari iu iri thirikari yetu. Na tugetambere kumisupport na kumurwira. Tukarite ndena thirikari ya William Ruto na kwe manto twirene ja gwitithia Meru na mbere na mento ja gutethia Meru ati tugakaria thirikari iro ya William Samoei Ruto na kithure kindi ke mwaka 2027 tukurikania batwe turi kiama kia mbasi ndene ya Meru ati thirikari iria turi nayo ni ya William Ruto te thirikari ingirio na tukethwa tugikaria thirikari iu geria riko na tuga thirikari nayo manto jare twiririte turi Meru na turi a Meru jonthe tukathingatira na tukenderea kumaka tukiona ethera itutetheka na Mumeru na utetheka ikura iria nenkere William Samoei Ruto nonto nwe wothuranire kura iria nene ndene Meru na tutiomba kugia mwana tucoka twirukira na twikiama kia mbasi tutena ene agreement na ene coalition but batwe itu support te William Ruto na thirikari ona turinde ene thirikari uturi kiama kia mbasi tucoka twawatanira batwe tutiringa siasa itena maana na itena umithio na itutethia antu betu ba Meru. Kou siasa cietu ira tukaringa ni cia kureta maendeleo ndene ya kaunti yetu ya Meru. Kou tutiringa siasa cia kuregana na thirikari nontu kuma thai mwanka rira kura ikaringwa uti njirenge tumba kuona maendeleo ya kire kaunti yetu tiga ni kumania na thirikari rere kuo. Kou tukuwa turi mbasi tukagwata thirikari mbaru nikenda yumba kuyuria mawira na jana ikite na antu betu ba Meru. Meru tutitonywe siasa ne jia alaka na jia mpoe na siasa itena mwelekeo tugwitikaniria turi kiama kia mbasi tuka support thirikari rio ya Ruto baombe guturetera mawira ni mabatwirire ni tubahekanya tuonethera maendeleo jau tugire yakathithwa yakagitata yakathithwa na tuko twakara kairi after one financial year no thirikari tana financial year tuone muriko yuyu akinya ku kuna ndi batu tugatumba kuringa suburia tutura na kithurukari iko nikatweterire bigitata biye kana tugantu betu tutikwaya ya kuinaga ndwimbo cia antu bangi batu tukaina rwimbo rwetu mbasi na tutumba kuthingataga antu nontu bagwita ngabagwita uyu bangi bagwita uyu batu turi mbasi na ora kiama kia tuika ni mbasi geta ni mbasi kagitata yeta etena rwiro kuthingata muntu na ntu na rogiri angeta sisi tuko hapa na hakuna pali tunaenda. Tukitegera ripoti ingine atia Abduba Nagele ulene omwa mabitha barabara ungamirite wakibo barabara cha Lapset akiariria akariba ntereti ndomuro kagita na karakorare na mushamanio jo mwingi cyo gutariria manto kathomba jegie wakibo barabara yu naone ni ure barabara izi ikethirwa igitonya kire miunda kana ikethirwa igikurukira kire miunda ya kari ntereti igembe north igembe central na kinya kuboneria mawega ja barabara izi akiuga barabara izi ikethirwa kinya getetheria kuongera ukaria nonto wamba bukethirwa Kenya nkuruki akaribanteri chonde ni bore tugutigira ni bakugwatanira na antu barabonde bakuthondeka barabara izi nikenda gukathura kuri na thiri na ngwataniro kagita na barabara izi Lapset ikethirwa igeta mbere na kuthondekwa Nikirero aria kana public participation irethithikite nterese Ndumuru ekonie manto ya konie Lapset iregilukirite nterese Gembe North na Gembe Central hara murungamirwa Lapset ye hamwe na atongoria barwangirwo karia na atongoria bangi thirikari ne bethirite bena mucemanio kuri tamoni hamwe na kariba kontoko kwa Ndumuru taja stima, mambo ya internet fiber optic na mfereji wa mafuta.
sisi hasa tunahusika na huo mfereji wa mafuta ama crude oil pipeline. Ardhi mtalipwa na tunafuata kila sheria na kila mtu atapewa haki yake jinsi sheria imesema. Kama ni hospitali, kama ni shule, kama ni vitu vingine ile ya jamii, nyinyi ndio mtamua mnataka project lazima mtaandika application. Rĩu bakĩarĩria nĩ bauĩte atĩ kinya LAPSSET ĩkwĩyanjĩrĩirie kethĩra ĩtethere kinya mũno bũnice wagagie bũkaria bũra bũtemete ntamentereiji. That is the main one. We can open that so that when we are back to town and our cows huwa mostly tunafuata ng'ombe na njia ya ng'ombe ama pamoja. Zote zikitengenezwa zikiundwa, kuna huyu adui mama tusumbua hapa hivi upande wa mambo na cattle wrestling, hizo barabara ziko connected. Huyu adui atatoka Samburu County ikuja ifikie Meru County. Zote zikifungana, hakika mbele ya Mwenyezi Mungu watu wa Meru wataponya nisi watu wa na kinya manto yakoni kuona ngui ndini bawita antu baba ingentereji bakethera bakiona ngui ani kumania no thondeki bo LAPSSET yeye. Wewe kama individual ama nyinyi kama jamii umejipanga namna gani na hayo requirements inakuja? Pengine atakikana mtu ya cooperate driver gari ya reli. Tunajua reli pia iko na driver. Nani amesoma? Lazima tujipange saa hii, wakati hiyo miradi itakuja wewe uko tayari na certificate yako ili tuweze kuajiri. Kwa sababu kama hatutakuwa na ule anajua kuendesha reli hapa, tutachukua kwingine kutoka Nairobi. So itakuwaje wewe kama kijana ama kijana ule amesoma unajipanga kimasomo kwa you realign yourself with the requirement of the project. Kutakuwa na hizi wale wanaoperate hizi machines. Kutakuwa na wale wataoperate ile generators za kupump hizo pipeline. So lazima tujipange kimasomo ili tuweze kufaidika. Technical skills, welding, kwa sababu kuchomelea kutoka Turkana mpaka Lamu, pipe haikujagi ikiwa mzima moja, lazima inaunganishwa. Lazima ukuwe na hiyo ujuzi. Nketpatana Meru TV, kumando Moruigembe North, Mbeta Mukiri Onkonja.